Orozo tuuralı suroo bereyin degem. Oğuzdu Kırgızstandan cevap anan başka mamlaketke uçup ketsen çet өлкөгө Oğuz açkanda bul jaktın saati men açabızbı je oşol uçup bargan jaktın saati menen bi deyt. Bişkekten samolyotқа çıktın, samolyottan düşelekte Bişkek döküm menen jüre veresin. Asmanga Bişkek menen çıktın mı? Boldu Bişkek döküm menen jüresin. Bişkek döküm menen namaz okup kete veresin, oroz açıp kete veresin degen söz de hurmatly bir tuğanım. Anam bolbosun kede sutkalap uça versen gün arkasından kovalasan sana o jabal etdi jüre veresin. Oşonday. Oşon samolyot uşunday. Ha jerge düşkön jerin öküm menen jüresin degen söz. Eң эле кызык окуя мунагу Эмиратта бар го жанагы Бурж Халифа. Ошондо мынчанча этажга чейин орозо мында ачылат. Мун этаждагылар мынчада, мун этаж мынчада деген маалымат бар экен. Анткени бийикке чыккан сайын күн аркан көрүнө берет да ушундай. Ана самолетке чыгып кокус күн аркасынан учуп алган болсоң, айдан жүрө бересиң, эч өзүң ачпай жатпайсың. Ошого учкан жердин өкүмү кармалат. Аллаху алам бис савап.